Kani-kani ke Akashvani Shillong ke khubor ban politik asan ni jana. Kimat bakongsan juga khubor. Kentat ki Menteri Pelatangka jung Sarkar India ka Nirmala Sitharaman halo ke jung keno le Shillong ye ki kat tok ni ki jela kari ha ka mang tengka ke sarkar. Sapalat 1,000 li ki EV charging station temu bu ke Sarkar India hasil enter ki Surok Ba National Highway nalor ki 1,000 arspa kandai pulai li ki beladan depa. Bu maunang rim u Menteri Rambak Meghalaya u Conrad ke Sangma bantai ya ka Apiculture Multi Facility Center ha Southwest Garo Hills District. Bat pelat ke Sarkar India ya ka dor baik hajana nak benta ki dawai sumar ya ka jeng pangkansa. Ki kubor ki babnya. Ka Menteri Pelatangka jung Sarkar India ka Nirmala Sitharaman kala kentat jika jung keno le Shillong persya ki katuk ani tili ki jela kari ha ka mang tengka jung sarkar. Haba ajuba balor ka jung keno kaliang persya ha ka 0 hour ha ka darbar ka Raja Sabhan yang kesngi ka Menteri kala keno kala ba kala dan ka jung persyang na kaliang persya ha ka yen darbar bala lam khmat da ka seng Kongres da ka jung temu ban penpau sigi pat ba ka sarkar kam sim IAA ru ye ki jela ki ba sensyar da ki sarkar ki ba ni ki seng san perthai ki ba dan ha kaliang persya ha parliament. Khasi Tharaman kala pensyai bah kawai pakawai ke darbar mang tengka om judan lat banjer kerteng ya kawai pakawai ke jela jongkari bat bala daya kanu kanu jela klem de jer kerteng kerpang ha ke jingkren ha ke darbar mang tengka kamut ba ki program jongko sarkar kimlet sya kata ke jela ka darbar Lok Sabha kala penlong ye ke jingitai halor ke mang tengka jongko sarkar pedeng na ke benta usnem arhajar arpusan bat haju ke pork le taru halor ka mang tengka na ka benta ka Union Territory Jammu bat Kashmir na ka benta usnam arhajar arpusan habas dang ye ke jingitai halor ke tekamat ka Kumari Selja ke MP na ka seng Congress kala wanra ye ka mat jong ka jingbam yo kam yo jam da ka baong ba ka jingbam yo kam yo jam kala nang kiyo hakari na ka wei ke sngi sya ka wei ke sngi bat kani ke menteri kala keren ru halor ke jingbam yo kam yo jam ha ke jela Haryana ka Kumari Selja kala kentho ru ya ke Sarkar India halor ke skim Agnivir kari India menta ka don ya 1,000 arspa khandai pulai li ki charging station na ka benta ki kali ki beja ka boarding electric balatip kum ki electric vehicle kata ki EV charging station hasil enter ki Surok Ba National Highway bat ka sarkar labu ikathong banbu syu sa 1,000 praspa lai pulai li hasil enter ki Surok Ba National Highway laong katanat road transport and highways nim kesngi ha ka juba baleng ba ka jung tho ha ka darbar Raja Sabha u Menteri katanat road transport and highways Unitin Gadkari uloong ba la ai ya ka baiseng ba praspa klur tengka ha ka dor subsidi syakilai tili ki company penya yeu ya kompanyang banthau ya 9,000 sauspa lai pu artli ki EV charging station naki 1,000 khandai spa arpulaitli ki EV charging station ki badan menta 1,000 news pa arpundaitli naki latei da katanat petroleum and natural gas jong ke Sarkar India ha ke jenglot ke balong sispa nyepu praklor tengka da ka bapancong nongrim halor ki jingtip ki balayo na katanat sentiat ki sipai ha Shillong lakem yo wi ubrio ba isan kman ha kathan 101 ka badan hanong ba Shillong ya utai ubrio balayo kem latip kerteng kum u sarchalan rongpi u khun jong u prem rongpi u banakasnong kiching rongpi dok moka kabaha Karbi Anglong district jong kajala Assam le thu ka jing plat khubor ke thu ba utai u sarchalan rongpi u balakam miladi kum officer katanat sipai ulayat sharum seneng haki military station baper haki uniform jong katanat sipai Indian Army bat udan ru ya ki durshan jong ki benta ki bakongsan jong katanat sipai kentup ru ya ka military convoy ki atiar kum ka sulai ki 47 bat ki len sipai baper ha ka mobile phone ko jong u Yaute ubrio bala kem da katanat sentiat jong ki sipai la IT u sa katanat pulit Meghalaya na ka benta ban penlong su ya ki jing toket ki bakham benya kani ko khubor kawan sapina ka Akashvani Shillong
Menteri Rambak ke Meghalaya Konrad ke Sangma ula budak sai ke wei ke jingtmu ban kentiu ka roi kaman ha Southwest Garo Hills District dak babu ya umanong rim bantei ya ka Apiculture Multi Facility Center Akashvani Melim ya ka te ke jingelang bu umanong rim la penlong dak District Commerce and Industry Center ha ka jingelang bat ka Meghalaya Basin Agency Katong bantay ya ka Apiculture Multi Facility Center kaba haka jinglot kaba shiklor san pu arlak tengka kalong ban penklan ya ki jingdon bat ki jingtay haka than ki ban ai jing sakri haka kamringam kuntop ru ya ki kor ki bor ki ban ai jing sakri ha ki babun ki liang bat ki processing unit Menteri Ramba ula banjur halo ka jingkloy ke sarkar kata ka sarkar pedeng ban kersan na kabenta ban kentiu bat penklan ya ka yok ka kot jang kipat ba leng ba kilat kamai bat ka jingi sementalang jong kinong sonong hakisnong kitau ka Deputy Commissioner jong ka Southwest Garo Hills District ka Hema Nayak kala penpau ka jengkermen ba ka jaka san ya ka umngam kan kentiu ya ka jingsan ha ka yok ka kon ha ka te district Ka sarkar India kala pelat ya ki dawai kanser na ka jing odor khajna khanang ban kampun duna ya ka dor jong ki dawai. Ka menteri pelatengka jong sarkar India ka Nirmala Sitharaman kala penbena ya ka ni ha ka dor ban mang tengka arajar arfusan ha parlimen. Ki dawai na ka benta ka jing pang kanser ki bala pelat na ka jing bu dor khajna ki long utrastu zumam Deroxtecan na kabenta ka breast cancer Durvalumab na kabenta ka lung cancer bat biliary tract cancer Menteri katanap ka kot kakya jong sarkar India uloong baki arpunyo lakmut kinong pang cancer hakari kinyo jumuto shibun da kanigaray balasim da ka sarkar India Armut kibri kila syakem ha Morigaon District jong ke jela Assam ha Khasi balang hadien bala yok kurup naki ya u dawai penbuat heroin u basong dor shiklur san penyulak tengka layatu ke kubor na katanat bulit. Hadien ke jeng yok jeng tip na kilat sentian ke kenhun ki pulit kala penlong jeng kenra ha kasenong barchal bala yok kurup ya u jeng di buat u badan praspa nyu pu gram na kawai ke yeng. Layatu u wei u hek pulit. Ya utay ujing di penbuat heroin labu ri haki nyuk teligi senduk sabon ya ubalawan penpoy sa Morigaon District na Dimapur District jong kejela Nagaland. Ka State Election Commission SEC jong kejela Tripura kala penbena ba ka Seng Bharatiya Janata Party kata ka BJP ka babat ru ya ulakam sensyar kejela kala yok kumbah nyupho na kasispa kisuki nong mikmat sa ka Tripura Panchayat ka balai kerdan klem dadan kiwei pat kibani aireng persya. Nakin riu hajar praspa prapandai tiligi suki nong mikmat sa ki Panchayat ka Tripura ki bakentup ya ka Gram Panchayat Samiti bat Zila Parishad ka BJP kala job haki 1,000 praspa samtili suki klem dan kiwei pat kibani aireng persya. Na kabenta ki 1,000 praspa hakandai tili suki kiberang sa ki Gram Panchayat kiba ya ka election an penlong no sen ka BJP kala peniang kertong haki 1,000 praspa kandai tili. Usembut Menteri Rambak ka Arunachal Pradesh Uchona Main ubabat ru ya katanat ki kampla tengka ulawan ra e kamang tengka ka baduna da point not pra na kasispa na kabenta usnam arajar arfusan ha ka yin robar thawan ka jela Arunachal Pradesh nyen kusi balang umen ulaong ba ka jing phai khmat kerpang jong ka jela habasan dore kamang tengka ka long halor lai tili ki rishat ki ba kongsan jong ka roi kaman ki balong ka jing don ni ki pat nang song snong ki ba koi bakya ki ban la ban ai jing sakri ka jela ha ka ban kentiu ka yok ka kon ki jing te jing sina ki barat ba bat ki bala ban ai jing mentoy ki badan kam bat ka yok ka kot ka bakiu irat ha ka bolo ong ba kamang tengka ka jela Arunachal Pradesh ka dei bat ka ya rengkat tik patik bat ka thong jong sarkar India kat tu kani ko khubor lakut ka bala wan shapi na ka Akashvani Shillong